Presjek najboljih radova svojih fotografa donijela je Ulupuhova izložba ProArt 2023. Ako možete, svakako je obiđite i pogledajte što se sve može izreći fotografijom i na koji način 30-ak autora promatra svijet oko sebe. Otkrivamo i gdje se prvi put pojavljuje jedna umjetnička fotografija. 30 članova sekcije za fotografiju izlaže po jedan rad nastao u prethodne 2 godine. Zanimljivo je vidjeti čiste fotografije i usporediti ih. Naglasak je na fotografijama i njihovom umjetničkom i autorskom pristupu komercijalnoj fotografiji. Primijenjena fotografija u trenutku kad je stvarno izvrsna postaje umjetnička i to je bio leitmotiv. Malo je teško pomiriti 30 različitih poetika. Izložba odiše revijalnim duhom, što je svojevrsna namjera godišnjeg cehovskog okupljanja članova sekcije. Majstori otkrivaju što su radili. Prvi puta u Hrvatskoj na butelji visoko kvalitetnog vina pojavljuje se akt fotografija, možete vidjeti ovdje. Dakle, to je Art Edition. Riječ je o mokroj ploči kolodija, fotografskoj tehnici jednoj od najranijih. Izumljena je 1851. Riječ je o vrlo primitivnoj tehnici kojom se rade unikatne ručno izrađene fotografije. Ja ovaj posao što se tiče radionica, pa dio Europe, dio po svijetu radim već sad već skoro 12 godina. I dosta veliki interes je zapravo sa američke strane, sa druge strane kontinenta, puno više nego sa recimo evropskog kontinenta. Riječ je o ilustraciji baleta i problematike baleta koji razrađuje autorica, a snimio sam nju i njezinu kćer koji su se obje bavile baletom, svako jednu nogu i onda montirao. Osim predstavljanja novih fotografija, uspoređivanja različitih stilova i poetika, posebno je važno pobuđivanje pozitivnog osjećaja pripadanja fotografskoj zajednici i druženje kojeg je danas nekako sve manje.